меҳмонони азиз ва иштирокчиёни фестивал дар ҷаҳон шӯҳрату шони миллати тамаддунофари тоҷик нуфузи дигар пайдо кард. Президенти Ассоциатсияи футболи Осиёи Марказӣ, Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ 9 феврали соли 2024 бори нахуст ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шавад ва бо қабули қадномаи махсуси маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. пешниҳод аз ҷониби ниҳоди мазкур қабул гардид ки ин дар ҳаёти на танҳо варзиши мамлакат балки сатҳи байналмилалӣ низ рӯйдоди беназир ва таърихӣ маҳсуб меёбад. маҳз бо шарофати ҳамин иқдоми шоиста мову шумо имрӯз дар макони баргузории фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол қарор дорем. ҳоло ба муносибати ифтитоҳи ин ҳамоиши бузурги футбол суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. سپاسی به پایان شادکامی عصر رویداد بنظیر فوتبال سیاره صحیفه درخشان و خاطرمان ورزش ملت کهن بنیاد تاجیک را در عرصه جهان بار دیگر رنگین کرد. حالا با کمال احترام و صداقت به پایان سخن افتتاحی و تبریکاتی با پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی داده می شود. هموطنان عزیز و دوستان گرامی، با عرض احترام همه شما را به نخستین جشنواره با شکوهی که به افتخار روز جهانی فوتبال در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد خیر مقدم می‌گویم. ورزش از جمله بازی فوتبال
барои инсоният яке аз роҳҳои муассиру беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дар баробари ин яке аз василаҳои муҳимтарини ба ҳам овардану муттаҳид сохтани халқу миллатҳои гуногуни олам ба шумор меравад. боиси ифтихори бузурги миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад ки дар баробари 5 пешниҳоди Тоҷикистон доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ вобаста ба обу иқлим боз як пешниҳоди дигари кишвари мо дар самти оммавигардонии футбол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. яъне Тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо ташаббусҳои созандаи худ дар ҷодаи ҳалли масъалаҳои мубрам ва ҳаётан муҳими сайёра ба ҳайси кишвари пешсаф эътироф гардидааст. маҳз бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон қабул гардидани қаъдномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон кардани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳони футбол барои ҳар як шаҳрванди кишварамон мояи ифтихори баланди ватансозию ватандорӣ мебошад. қабул гардидани ин пешниҳод бори дигар гувоҳӣ медиҳад ки тоҷикон миллати соҳибтамаддун бо маърифат бунёдгару созанда ҷонибдори сулҳу субот ва осоишу оромӣ дар саросари олам мебошанд. қобили зикр аст ки дар қаъдномаи Маҷмӯаи умумӣ аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулгароӣ ва бидуни ҳеҷ гуна табиз баргузор намудани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид барои пазируфтани пешниҳоди мо сипосгузории самимонаи худ ва тамоми ҷомеаи футболи тоҷикро изҳор намоям. дар ҳақиқат бозии футбол дар дунё ҳамчун воситаи асосии пайвандсозии халқу миллатҳои гуногуни олам, сафири сулҳ, паёми дӯстӣ ва омили муҳими таъмини суботу оромии кишварҳо ва осоишу фароғати инсонҳо эътироф гардида, ин рисолати бузурги худро таи асрҳои тӯлонӣ идома дода истодааст. имрӯз одамон ва хусусан наврасону ҷавонони олам сарфи назар аз ҷинсият, мансубияти милливу нажодӣ ва эътиқоди диниву мазҳабӣ дар саросари дунё ба футбол машғул мебошанд. бовар дорам ки таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷаҳони футбол боиси боз ҳам афзудани нуфузу обрӯи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ гардида ба рушду инкишофи футбол дар саросари дунё, хосатан дар Тоҷикистони азизи мо, инчунин робитаҳои дӯстонаву ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинони сайёра такону вусъати тоза мебахшад. бо эътимоди комил иброз медорам ки варзишгарони Тоҷикистон аз ҷумла футболбозони тоҷик дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам бузургтар ноил гардида, шарафи варзиши тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд. ҳамеша саломату сарбаланд бошед, ҳамватанони азиз. Генеральная ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции А/78/Л56 «Всемирный день футбола». Могу ли я считать, что ассамблея желает принять проект резолюции А/78/Л56? Решение принимается.
سپاس به پایان دوستان ارجمند حاضرین فستیوال تاریخی. توجه به فوتبال کودکان و نورسان، توجه به معرفی ارزنده میهن و ملت در عرصه بین المللی می باشد. حالا پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مؤلف اقدام ناتکرار روز جهانی شوی فوتبال محترم رستم امامعلی و مهمان فخری فستیوال سابق بازیگری منتخب فوتبال نیگریا، محافظتگری دسته شهرتیاری چلسی در سالهای 2006 2017، برنده مدال برنجی بازی های المپیک ریو د ژانیرو جان اوبی میکل، تشریفشان را به سرزمین همیشه بهار و مهمان نوازی تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. مهمانان عالی قدر، هیئت منتخب فوتبال میهن که بار نخست در تاریخ فوتبال کشور به قهرمانی جهان راه یافتند، با فستیوال امروزه نورسان و کودکان با انعام و تحفه هایی که حالا تقدیم گردند این چاره‌بینی و همایش بزرگ فوتبال را حسن آغاز می بخشند. دوستان گرامی، حالا مهمانان فخری برای این لحظه جالب را باز شهامت دیگر بخشیدن، لحظه عکس برداری جریان میگیرد. از احیای تاجیک گواهی داد، از اقبال تاجیک شهادت داد، از احیای تاجیک گواهی داد، از اقبال تاجیک. درخش جوهری میلاد همین است، دعای مادری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است.
تماشاهای تکراری مبارک خیابانها پر از عشقی وطن شد وطنداران وطنداری مبارک خیابانها پر از عشقی وطن شد وطنداران وطنداری مبارک وطنداران وطنداری مبارک وطنداران وطنداری مبارک شکوهی تازه فوتبالی تاجیک حسابی به حسابی گالی تاجیک شهادت داد از احیای تاجیک گواهی داد از اقبال تاجیک شهادت داد از احیای تاجیک گواهی داد از اقبال تاجیک درخشی جوهری میلاد همین است دعای مادری میلاد همین است با فشاره و فش ای تاجیکستان شیاری سروری میلاد همین است با فشاره و فش ای تاجیکستان شیاری سروری میلاد همین است دوستان عزیز چهره های آینده فوتبال کشور با سبک و اسلوبی علاهیده خود در اداره کنی توپ اجرای عملهای مرکب و دیگر عنصرهای پیشرفتی فوتبال امروزه از دیگران فرق دارند. حالا این لحظه ها را کودکان و نورسان منظوری ما و شما می نمایند. Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. Pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sakarewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa, anawa, ah, ah. Samina, فستیوال ادامه دارد. از مخلصان و حاضرین ارجمند خواهش میکنیم که این لحظه به هنر نورسان و کودکانی که آینده فوتبال کشور هستند توجه نمایند. Samina, mina, sakarewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa.
آفرین آفرین فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان اوله 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 آتشی با ضربه‌ای آتشی و دروازه‌ای حریف زنه گلی بهتری زنه گلی بهتری گل بزنه هر زمان با دسته‌ای حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان گل بزنه هر زمان با دسته‌ای حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان دوستان ارجمند همین شهامت و تنتنه استقبال فستیوال ها در تمام مناطق کشور با مرام جریان دارد. بار دیگر حضور همه شما را برای اشتراکتان در همایش با شکوه تاریخی خیر مقدم میگوییم. با امید فردای ظفر دسته های منتخب و رشد به میلان فوتبال کشور اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. سعادتمند و کامگار باشید. خوش آمدم به این همایش تاریخی و خیلی با حشمت. سلامت و سربلند باشید.